Simnandi guys, how are you guys? Hey, since ngiyamalala Sunday. Since ngiyamalala Sunday ngingu live ngitshela isitori samakukonyana lamakuku. Ifoni yami yacima buyisayine ukuthi amazi phansi bathi do not reveal the secret of the family. Ngixolisa. The secret of the family wenzani ntombazane ifoni yami seyacima guys and beside lokho beyisilinge 5% ngakhuma ngithi ifoni yami sele 5% yacima and vele nami ngingisiphelele ngisikhathelele ngavele ngalala sangifa ichachayo but ngizosikhuluma one day story for another day, not today. So namuhla guys, okay guys, welcome back to my channel, to my office. Igama lami Josie. I'm a storyteller ngikhuluma into zenzekela life. If une story ongafuna ukushare the next person, please inbox me ku TikTok. Mina ngizophi number la ungarecorda khona istory sakho. Ngize nendlebo uzenindaba. Yabona? So guys, ngiyazi ukuthi ngisemuva ngestory ne abantu bangibhalele no. Ngizomove ngetori but one day kitoli bulela kaufela step by step, one by one. Ikiloba so ningixolele yazi ngifaka isandla emanzini ningixolele mara kumakhaza hayi kumakhaza ngoba mandrebele yaphuma unyaka lo kuyakhomba yazini hayi yazi kumakhaza yo yes hayi kwatonya shem. Okay guys, back to the story sakho so usisi uthi awusithi mina ugokwami ngifuna ukunifakela ipicture la ngizonifakela ipicture ne yale angithumela ipicture ya the lirking lotolotshile ekhuluma ngayo ukuthi fana naye but yona inomzima ngire like dinone because bodija bogobe ka divoroso so hlathanzi ngano so le ngithumela isilenda athi no but zona zichabi so zinonile ikubona. So usisi uthi awusithi ugogoletini ne boholo motho mongwa nagathi magahla akawashwashini bangavasile washini kagogolet benganikiwa ngaphandle langeni benganikiwa ngaphandle bengahlala ngendlini yabona. And then cause besibancane athi uzothola kunezimpahla vele zabantwana abancane so ayinobantwana abancane bebanyaseko phela thina already besilesingene primary so la ma size bekawashile akasakho umntwana ongamlinganayo. So ngibuze like ikhazana ngithi hayi wena kanti waye kuko ha wena athathe washini unale apart zabana babanyane bang so thola kuna mabhuku amancane like namashada amancane yabona uthi mina ngazi bekathi uthengele mina uthi azingilingana. So uthi like into enzeka vele kaningi kuze ngize mina ngimbuza ukuthi kanti why diaparo sedinyane so zedleng ku 3 athi hayi nekerekethi uthabo manje ngibona ngathi izincane ezimlingana ara awushows like ukuthi every time athatha uthi diaparo so bepladel thing mara mihle the same reason kusho manje khani ngibona ukuthi lokho golo kahle bekawasha zawashela nalamotokology la okay la kumla awushows ukuthi hore gogolethi makathakathi beqoka like white dress para le veli le didlavu tsethu uthi nekumla silesa sikhathi dala sakhulu ngokuna style sokuthi like if my family members namantombazana ethu or abafana abayithu ngisho sakuthi egibo ntombazana umshado ba Saturday then egibo umfana oba Sunday umshado so ukuthi maybe kuna two guys efamily and then bakuthi umshado ngoba uba Sunday nibafuka ukuthi bashade boyithu ngesikhathi esi1 to save ama cost nakhumbula lesa sikhathi beku style like that. So uthi gogolethi bekana abantwana abayi7 so 5 bekuma girls 2 bekuma boys yabona. So awushozi la kuma girls ka gogolethi we1 bekashada umuntu yakhe be right financially. So this one so what so tobani sithi one sithi one type sing then we want to see so on type sing not that be nemali be right vele be plan umshado bafuna ushada ku sharp everything is sorted. So on type sing ulisikho into yakhe bengana mali like bezihluphekile yabona. So ugogolethi wa forced ukuthi laba abayenza umshado ngesikhathi esiwani ara wena lisikho sikawara rocket ora like na ngitho prepare la dutsa ho sikawara safela pili or awushozi ugogolethi bekumuntu ukuthi vele imali uyayazi and bekumashaya vele imalini beyangadlali imali beyayazi and bekalmashaya. So uthi isikhathi ukuthi umshado phela se approach kaso uthi umshado idate umshado ya approach so ugogolethi angathengelanga ulisikho idress yabona. So or uthi famtshela khani mama roko igaya khoza 100 kg roko and lo 200 kg roko yabona. Uthi awushozi ugogolethi ngelanga lomshado wakhipha iroko yakhe. I now understand ukuthi why bafuna umxusa lela roko go like the whole initiation nami kenza mobuloyini
nakenza lesego mo buloying rena re sa itse and re sa bone athi o lesego ba na bantwana abadala ara a sho sanga botsa re lesego a pere ditlavo tsela a para le roko ela ya koko a para le vele still everything le ngiyibonela sesikhathi ngiphuma waqoka everything wanyala ka yona kanti beku initiation ukuthi ulisego uzothatha izinto zakho ngoma kashona like because of or after everything sekoko ashonile awusjosi lesego no gole nako na mama ko le tseketsa ka ofela o la re dutsha matsogo ngaka anga utshela na manje ukuthi ulisego manje ugogo lethu wathatha ulisego no malebo abathatha ugogo lethu nomale bathatha ulisego everyday bamfaka endumbeni bathi bayamthwasisa or awusjosi no ugogo lethu bekangathwasisi azangathwasisa uthi mara into engimangaza bathathe ulisego bamfaka endumbeni bamthwathisa kanti bosego bamthwasisa awusjosi or bebamruta buloyi or bongaka botsamaya ka tsela tse ithu if ever mina ngaba inyanga umntwana mangeke khona kuba inyanga like my kids angeke bakhona kuba inyanga the only person angakhona ukuthi abe inyanga like ke my grandkids yibo bakhona ukuthatha igift so akukhonakala ukuthi umntwana umzalile wena ube inyanga la ebe inyanga like are ke buloyi ntwe awusjozi ke buloyi if ever na ke tloba ngaka ngwana ka bangwa rona ke tsa ditaola tsa ka tsa buloyi ke difa yena gore ka moruta gore buloyi bang it's okay ukokoletu wa menza kanjalo lisego uthi after isikhathi awusjozi umalebo sakashonile sokusele ugogoletu ayiwani uthi hawu awithi uthi umamncane lo bekathanda ukuyisaka gogoletu waqala vele wagula uthi vele waba umuntu ogulayo uthi one thing sibonile ngogogoletu ukuthi beyakhona uku extenda ilife yakhe ngabantu like makafuna ubona ukuthi isikhathi sakhe sokuthi uyashona siyasondela like ubulaya umuntu ora uthi nama khutse ngodeng nekitso or gamahlangu gamasango gasikhosana gamangmang gore ba ilo irang bosho uthi bengazi cause ugogoletu nabo umalebo mama afuna ukuyasamba le batho ba hayi are ba khothola ditaola are awusozi balo bana ditaola are ba khothola ditaola fast they check ukuthi masongena kamahlangu songena kanjani songena kuphi so khona ukuthi singene na first thing are they check like ba hlola jarata ha gore is strong jwang they do that or awusozi angakutshela ukuthi ugogoletine umamncane makagula umamncane bekumuntu ukuthi ugula kakhe bemenza ukuthi angakhonula lebusuku uthi mangalala like akangalala ngabo 10 uvukile or mangalala ngabo 10 ngobo 2 uvukile akeke saphinda lala until ekseni then ulala after 5 or beyaphila kanjalo the whole time uthi ugogoletu makazoqala vele azogula awusijosi or nohole motho acheka ngimanyaka amcheka hey ke re tlo mo checka o jwang today o tsogile jwang ha o vuke right hey ke tlo mo checka o tsogile jwang uthi okay kwaba ukuthi umama mnoko bacela omunye ubhuti wethu omdala ukuthi no sicela ukuthi emini uyele yomchecka bona lo muntu lokuthi u right na or awushozi how umama mbeka khona leso sikhathi and nalo bhuti lo uthi how ugogoletu vele uyeza emini uthakeza vele uthi vele ubhuti ushasho uthi ufuna ungena vele la ungena kulele khona uAuslete umamncane wami ugogoletu ufuna ungena yabona so uthi ubhuti amtshela ukuthi no usalele lo muntu ufuna ukumbona wona bothini urayi nikirikito mcheck uthi ay akasi right namuhla ungaphinda ubuye kusasa uthi keep iplastic ugogoletu unikeza ubhuti uthi bengimphathela amapilisi ngathi mibazomenza ukuthi abe ngcono ura awushozi kiri capsules uthi la ngaphakathi ubhuti abheke athi yabona lezi zinto lezi zine meeting ngaphakathi like avulele ipilisi like this abone lihlala abona aduse lina lihlala ngosilahle toilet uthi vele makuqeda kokho makuqeda uphuma la vele ahamba yosilahle yabona so after uzilahla la the very same day but ebusuku ugogoletu vele eze uthi ugogoletu makeza awusijosi abule portal yabona so kanti umamncane wami uthi uvukile akusumuntu ukuthi ushaya ubuthongo uvukile or awusijosi
uyamuza ugogoleti magezi uthi bachavula iportal angene ngewindow makangena ngeliwindo umamncane ulele but like arobala like flat ulele like iklona abantu abagulayo bathanda ukulala flat bafuna ukulala basame ngemsameni ulele like that or awushozi bathi adry umbed as like alitlhong tsa manyaka makafike amatlhogweni bathi akhiphe indwangu emnyama makathi ufuna umenza ngendwangu emnyama la umamncane alawu gogoleti uyiranga akanda umbona but I'm finish like that kule round usisi uthi umamkhulu athi awu gogo let wenzani gogo let wambona abona habe sevele yavanisha like that uthi gogo Nthabiseng bukumuntu ukuthi within ama families if ever kunomuntu ogulayo like uzovakashela lapha vakashela kulena umuntu suddenly umuntu ushonile uthi like beka into yenzayo vele asela ejwayele so ngoba umamkhulu ambe angakhona ulala ngesikhathi naye uvula iportal thola ukuthi umamkhulu uvukile uyakhona ukuthi uyambona or awushosi after umamkhulu amaqeda ukumbona gogo litive lobe suya collapse ke ebhasini kwaba sekukwa kakhe vele wakula or awushosi sorry guys or awushosi ukugoleti ukuze ahlale la sihlala khona ku committee sihlala kiyo ngizobeyisane la is like ukugoleti bekahlele eDangerton so makase eDangerton it happened ukuthi ukugoleti nguganga abantu wabe uthi ufuna unceda engifamily kanti ufuna ukuyigangela or awushosi waba first clare family kafela yavuka ishonile so i-community bathatha amathi lesasikhathi kudala bebamthakathi bebashisa ngamathayere i-community yafuna amathayere bathi bafuna ukumshisa kwabana laba bamzwela ukuthi nomuntu ohele ngimebundile push kwaba kubaleka kagogoleti maybe sathi usuke eDangerton wabeleka wahamba uhlala kamhlanga so gogoleti ukuthi azagcine ababysita abantwana abababysisa ngetokology because of bekasuka from eDangerton akamhlanga makafika kamhlanga kwabazenza ngathi umuntu right so awushozi the way gogoleti nathakatha ngakhona to understand ukuthi everyone emphakathini bekasela awushozi nanekithi gogoleti ubaxoya kugayi ubaxoyitsa or like izinto zonke bengizazi yabona so uthi it happened ke ukuthi akaqeda collapse la akasakhona phela manje so uyagula akasiright abantwana bakhe bashadile abasahlala duze naye so kumele ukuthi phela kuba abantu abamklinelayo baye kwagogoleti bayoclean or awushozi abomamkhulu ambele bebaye nomama mamkhulu amsakangcono phela manje ululamile sebayaye bayoclean lapho or awushozi lapha kulamabhodlela lesosikhathi sesebancane bangasimaningi kakhulu lamabhodile or nakutse gogoleti atohlokofala awushozi or like inendihlesiso uthi besicwela abomamkhulu abathi ayilezi zinto sezalahla manje seziyanyanyisa sicwele engapha azifi ziyaphila ubona or awushozi mothona sakhona uthi uhana le bedridden behangakhona next uthi bathize bakhuluma ngamabhodlela bathi umuntu bathi wajamba wakibile empedeni or le dirangi lahla amabhodlela akhe bathi wakugijima wabaphamula amabhodlela wabamba la ku alisa kai bathu baka bathi umuntu waphola or awushozi umuntu wafola same time bakhuluma ngamabhodlela azange afune ngalamabhodlela or awushozi until azashona amabhodlela azangaphuma uthi amabhodlela na today aswazi ukuthi wena lesiho cause lesiho uye wazi wahamba bekahamba nomama lebo nogogoleti bathi uyatrain ukuba ugobela or wona lesiho watseri cause we believe now ukuthi usiho uthethe yonke into cause manje usiho uhlala next to labo hlala khona gogoleti right after le sihlarisela samorbi unomuzi lapho ulisiho uhlala lapho uyatraina esugobela but asigobela you know ukuthi uyathakatha or awushozi lakubuthi ntwengo uthi ugogoleti ne normalerato uthi gogoleti beyakhona ukubiza imvula or awushozi I remember one day really close to Pumu athi gogoleti beyathana ukuthi imvula mayina ahlale ngaphandle like beyahlala ngaphandle lo yamama imvula yimi ahlala stupid arina ke rata pula lisikama kala ke rata pula kinto ke rata athi bekahlala stupini emvuleni or awushozi imvula mayithula or mafuku ukuthi abize imvula or awushozi nantha like stick asupetsa ko hodimo abulela until fiela althereka sihlara tseleka sihlara abu or awushozi leru beletla kopana leru le kopana le alibitse abitse pula ashupi ayekho etsuka gate itsamaya athi beyakhona create imvula awusjozine to extend ukuthi bakhona lo create lightning I remember one time
afundisa Malebo ushapa lightning or awusozi mothola the way nali dangerous ka teng gore na tla tsa thupane I mixa or a khulume ngemithi yakhe khulume ngemithi yakhe I remix imithi yakhe athi phansi lightning bilo shale Malebo ira ke batho ruta dutse o itse gore go thakathiwa kanjani kulobona uthi Malebo na azam uthi Malebo the way like na le bhayizana ka teng nekangakhona ukubiza bekangakhona ukubiza imvula bekangakhona ubetha lighting makayenza ayenza ari urathola lekho leti athi yenza kuhla smooth uphuma intuthu kuphela akuphumi lighting or awusoze amochike I wanna serious ka bophelo aw serious utokhona run aw concentrate utokhona lo yabang opala ko shapal kadima or awusoze kukuleti beka ugobela like behali principal behale mal master ya kuthakatha athi umuntu lo bekathakatha nabantu abaningi committee and abantu emini bengekuzuba point ukuthi ebusuku bayafly awusoze bathwala nokasiba point bongakuba point athi bekuno enye distance TV yethu bezilo izohlala kaMalebo or awusoze netsena angeke ngikhona ukukhuluma ngale sonto lelo ne kabe ihlala kaGogoleti ngeke ngikhona ukukhuluma ngale sonto or awusoze mothola ikila lwala ne atla alalwa awusoze bathu bakrekeng bayathwala ngezinto ezisnacks athi abantu bathwala ngezinto ezinakho ubona umuntu ohamba ngebriefcase esontweni usho gore ukenzile utsakreke kanti next awusoze abuti ola nenge ngimuphika abuti ahlala lapha na agula athi maqala gula hlangana asibize athi hey ihlangane hlobula ka moga ka fasa mpetole ntse briefcase elibuleng ka kopela sample ihlangane hlobula briefcase uthi bengafuna umuntu bengekho umuntu ofuna ukuvula le briefcase but wayengekho ribule kerena wayengekho ribule athi bekungana umuntu bekafuna ukuvula le briefcase ibriefcase beyifaka ngaphansi kompetho or awusoze abuti hato hlokofala ni askin sakhe botla re ke sa tlo the only thing bekhala ngayi bekuyi briefcase ngaphansi kompetho uthi briefcase le yana awusoze uthize kushona abantu basebandleni bafika endlini bathi sicela briefcase ngaphansi kompetho or babulise ke mang or briefcase ikona sampepe we don't know but bafika bathatha briefcase babese baphuma ngegate bahamba or awusoze uthabantu bayathakatha and the sad part for bathaba believe abantu bathakatha ba inside the church bathakatha izinto zabo zihambe kahle awusoze dekupela hore batho batsowe batho abavule matho modimo o fele le tlhabora re o bone dilo o sense dilo immediately o sense something wrong just know that there is something wrong in zala le ho ka phafo ga botshego o robetse about something of puff of papa misai ulele busuku you should know there is something going on wrong awusoze o tshwana le hore o lore o phaphame o khohle o leba le toro it's very dangerous ukuthi ikhohle le phuphulelo olphuphile futhi enye into futhi dangerous call roba lona every day usalora it's very dangerous by wipe izinto zakho gore bakwayipa clean angeke uzukukhumbula next yenzekile awusoze batho bakhona uberekisa wena osabone bawuberekise athi bakwenze njengami bakwipe everything memory nakho ungakhumbuli next or ayinake lori kanti ziningi izinto ezenza ibusuku longazazi awusoze batho abathokomele athi ngintshela usisi athi vulana amehlo aribula ngimatho ziningi izinto ezenzakala thina sisuku silele singakhona ukuzibona but mndimu most of the time uyafuna ukusikhoma but now we are not paying attention. Hashem ngiyayeka shem leti trust indaba kaGogoleti bekaganga and umoshela abantu abaningi emphakathini sisi the said part ukuthi bekamncane izinto eziningi mazenzeka but like uyazazi izinto eziningi azenzile athi Gogoleti even tried ukuthebula umunye ubaba in front front opposite kaGogoleti but uthize mavuli uportal wathola ukuthi abantu family because of like bekona le stop on Friday kazathi la stop athi Gogoleti bayathanda ukuthi vele umuntu makashonile bekafunza sho ukuthi sidumbu masingene egedini enophakathi athi into bekathanda ukuyenza athi uyafuna ukuthebula lo muntu lo avula iportal kanti family bakhona notice like izanga because Gogoleti bekafake like repeat that lezi zabantu abathwasile
ngisekala le story lesizongitraumatize yo angeke umuntu oyiwana enza izinto eziningi so emhlabeni. Should I wonder ukuthi abotokoloji la bayenzani manje ngoba basibashela and athi abotokoloji bagogo abelungu lawe ke basebenzisa bekuba yilungu bongana tokoloji umuntu omnyama ayisebenzisayo. Like how dangerous gore motho ke gobela ke principal yobuthakathini shothi uyofundisa yonke into but sadly uthi sonke semhlabeni siyadlula angeke uphile forever. Guys, sharp guys.